Uthuthuria wa ica ikuhi uria utabanitio ni gikundi kia USAWA agenda wonanitie ati namba nene ya arutwo thiini wa gitaru kia irathiro ria bururi matikoretwo makiandikithia maumirira mega mathomo-ini. Kuringana na Esther Gadi, umwe wa arugamiriri gikundi-ini giki, thina munene uria ugumeire gicigo giki ni gukorwo namba nene ya arutwo matandikithitio mathukuru-ini na arutwo aingi makiria airitu magitiga thukuru. Uthuthuria uyu uria utabanitio thiini wa kaunti inyanya ari hamwe na MARSABIT, ISIOLO, MERU, THARAKA, NITHI, Embu, Kitui, Machakos na Makueni wonanitie ati gicunji kia 32.9 hari igana kia arutwo a grade ya gatano matingihota guthoma githungu kia arutwo a grade ya gatatu. Tungependa kuwa wazazi pamoja na education stakeholders waweze kushirikiana ili waweze kusaidia matokeo bora ya elimu. Foundation is na grade 4, 5 and 6 and above no matihota guthoma story ya grade 3 urikane already mahitũkĩte grade 3 ugo ni kuga atiriri continuation ya mwana ucio guthoma na katika competent nginya gutika professional competent ethe muno. Murugamiriri wa gikundi giki kaunti-ini ya Embu Hospital Gitonga augite anyitite mi sector-ini ya githomo mafatie kuhuthira riboti ino guthinga mianyerera hinga githomo na makiria gutigirira airitu anini aria matigite githomo thutha wa kuhanda ni macoka thukuru. Tukuria ministry enforce policy area ya ciana ciiritu gucoka thukuru after the review ya mieri 3. So I want to say that as a region, we are going to use this report. We disseminate to other stakeholders in the region so that if there are areas of improvement, we'll do that. Kaunti ya ISIOLO na MARSABIT nicio itongoretie hari namba ya arutwo aria matari thukuru aya ari hamwe na arutwo aria mari mawathe. A child with disability ana chances nyingi za kukosa kuenroll shule. Hilo ni jambo ambalo linaonekana katika rural areas. Unapata they are 4 times likely to have never enrolled in school. Ihinda-ini riu no gicunji kia 16.2 hari igana kia arutani atumia mari urugamiriri-ini wa bodi cia mathukuru. Riri atumia aria mari ituro-ini cia arutani anene ari o gicunji kia 39 hari igana. Hena fata ministry na teacher service commission rea mara promote arimu promote teachers atumia ige macokereria ministry nayo rea kuracagoro no board of management ma emphasize atumia macagoro muno. Handu-ini ha Kameme TV, GITARU wa Wadurwa.